Za dobro zdravlje je raspoloženje jelan, ali i za čist ten med je izuzetno dobar. Savremena medicina ga je označila kao korisnu i zdravu namirnicu, dok se prema narodnoj medicini med može iskoristiti kao lekovito sredstvo za mnoge bolesti želuca. Svi ljubitelji ove namirnice i ove godine su imali priliku da posete 10. po redu Zrenjaninski festival meda. Prijavilo se 28 izlagača. Međutim, vidite, vremenske prilike nam ne idu u prilog i momentalno su prisutne 13 njih izlagača, ali sutra još očekujemo izlagače pčelarske opreme i ostalih izlagača. Festival su organizovala Društvo pčelara, Milivoj Bugarski iz Zrenjanina i Akac iz Mužlje, pod pokroviteljstvom Gradske uprave Zrenjanina, Saveza pčelarskih organizacija Vojvodine i Saveza pčelarskih organizacija Srbije. To je kiša. Ove godine upravo nam je... Sastavni deo jednog grada su njegove manifestacije koje se odnose i na promociju zdrave hrane, isto tako na kulturno dešavanja, sportska dešavanja i zadovoljstvo je što u gradu Zrenjaninu imamo ovakav jedan festival. Znači, ovo je prilika da proizvođači izlože svoje proizvode, da nam prikažu ujedno da između sebe u razgovorima prosto razgovaraju proizvodnji, ali ono što je veoma bitno za građane grada Zrenjanina imaju priliku da dođu do kvalitetnog proizvoda. Festival meda je sa tom namerom da građanima grada Zrenjanina omogući kvalitetan proizvod. Uprkos raznim najavama, građani ne treba da očekuju drastično poskupljenje meda. Pa neko poskupljenje koje je već bilo je nešto posebno veliko poskupljenje, iako su neki najavljivali da će to biti 1000–1500 dinara kilogram meda. Ja lično ne očekujem jer ne vidim ko to može da plati. Znači ne vidimo, čim nemamo mi platežnu moć naših građana da je tolika, prema tome ne očekujemo. Sigurno će poskupiti, ali ne u toj meri kao što je najavljivano. Pored prodajnih i izložbenih štandova u okviru festivala meda u Kulturnom centru Zrenjanina organizovana su stručna predavanja o pčelarstvu.